Bharatiya Janata Party ST Morcha West Karbi Longri District Committee Atumpen Kiching Si Krung Seme Ingipo. Nijang Karbi Long Wathalang Sopen Am Tereng Kachihilat Atowar Pike Hinopar Pikajok Rathur Pak Kachesong. Assam Pradesh Congress Committee Maipu MP Garab Gogoi West Karbi Long Nangkihumri. Bithung Rain Thama Constituency BJY Matumpen Chipatru Pipongsi West Karbi Long Garab Gogoi Kevang Aputhak Bin Remdo. Birta ke la rado anaphan kardom pajelo kardom non birta than jebang sami ojang terangpi non arju itha birtang tonpen. West Karbi Long Sadgaon Adungalong Kedu Ghelani Atul Bihari Vajpayee Bhavanalong Phaikuni Achikloni Phai Hini Arni Bharatiya Janata Party ST Morcha West Karbi Long District Committee Atumpen Kiching Si Krung Seme Ingipon. Non-MLA election ng kiliji dok aporahot Bharatiya Janata Party West Karbi Long District Committee laan susi ajakong kapangtang ponja phanpura West Karbi Long BJP Party along morcha ke doana tumaphan arpugimi larponsi chepek ponthulo lasona thaksi BJP ST Morcha West Karbi Long District Committee tami arpugimi larponlo laswalong akimi President Ranjit Kramsa General Secretary Serlong Kibe Harbamon Phangchu Vice President Cleardap Terang lapen Media Cell Convener Babu Timo lapen kaprek arpu pek ponthulo labangso arpu kimi chepek pondet pen puthot phaikuni achikloni phai hini arni krung seme ingni ponlo krung seme along West Karbi Long BJP kapangtang ponja phan chingki chethan ponlo lapen Karbi Long radatum arjiding klui pen akari article 244A kapachun ponja phan tami cherap chitudun jipusi lamthi paklang pon Jaime kalong aluhiaman pen BJP West Karbi Long District Committee Maipu Rodip Ronghang BJP ST Morcha President Ranjit Kramsa General Secretary Serlong Kibe Vice President Cleardap Terang Ronghang Lems Vice Chairman Babu Timung lapen kaprek BJP ST Morcha Office Beres Atum Chetongdu Borthol pen Great Sontimung Karbi Longri Abirta Labang soga papi hupen penangan Sorkar facilities along kelong thekhidu te sorkar pen ela jitu Ministry of Tribal Affairs pen penang anak kror atangka ka panong pidu stame elito mabangke office lahailong kedam thekhe jok kapali thekhe jok laso along kena hok dun dokok tikuk dun dokok ti lasintum ST Morcha tumangke halhai tumaphan thandam pachini pensi sorkar long pate boksi sorkar ali ka pacho endonji phansi nilitum non kenang sot la so message ponji lapene tum cherap damji na ST Morcha atun pen Karbi Long ang aratika STM article 244A apata nang nitum pi sekretariat people la ke lalo nilitum ST Morcha buchor kalilo la ke ang ton penama si la ke Karbi Long main isulo nitum la hemprek itu 244A kapa implement long ke nilitum ke ani wang si ke claim ke dam ke cherap dum po lapen chit la ke chiting prat sin tum claim po athe elitum MP si tame 244 ate ke pa implement ne fan ke haladak ningi dun elo elitum MP umor ti chokais tame la si la sonak thaksin litum tadak ST Morcha pen tame ke claim abang ke chiting dun prat bola pachun begi Nijang Karbi Long Vothalang Sopen Am Tereng Kachihilat Atowar Pi Kahinopar Pi Kajok Rathur Pak Kachesong Jopadap Dampar Pen Sang Tikeroi Kaparuhu Mareta Jok Kachihilat Atowar Pi Langbung Lang Plet Chimande Lasi Prabjin Pen Labang So Atowar Nang Selam Pi Serak Nang Pu Kali Pelote Nilitumahin Pen So Dagakang Sai Pado Ponang Kok Puputa Ningjipong Sang tijo pa dam ajoner lo dampar pen kiroi kaparuhu mareta jok labang swatowar lapuan ka hinulo. Pini penabangbong vothalang sopen am tereng kachihilat atowar pi mesen pen nang selang pipon pe polote sang tikiroi dampar wanglong lelo. Lapenili tumalam arjuje polote nilitum arniwang setami sodak pen chisong pon vekji pusi chuning ri padupon. Sang ti supply ripu nilitum hin pen thang ta putunde seta nona bangki nilitum arniwang kedam kewang school usomar kachethon kachiwan ko anone kiduk kisung laki nilitum si chichinilo kisuki un ele chiponji pustami labang sotowar si chiponangji lasi pini pena pangbong selam patang vek nangji pusi hawarara tumpen chuning ripadupon
tang tinon ang ton penalam thi arju iksen amri pen hemari bongrum Karbi Longri Abirta la sinili tum rong aso public tum ta kidu kedam ke misen nei pu phan sinili tum ke media tum phana cho hang nang kok lo kisung a join ni la sila just towar bang kai kes tami selam nang po pamisen nang po school ke don tum phan jate aduk pipeda nang po non ke osomar tum ko ane aduk ke do ekdom uniform hai huian tami ekdom inghan sila pu si erwang bung ampen la hai ki chok ka kon ni lo apai apu ko ane ka kosto la pen ekdom arlo towar pen si school chethonun sadam nang kok la si ko ane ki sung la sila ni tum mohol dar tum phan sitami chuningri lo towara bangke kai ke same pamisen nei la pen emcm tum phan ta nil tum chuningri lo public tum si Labang so tawar ke main road ma mate atokan no kono ne rong ke dama tawar la pulang la. main road lo lagi la non ke main road lo ki so nili tu je ponu ne ko anne kadikda tom ko anne accident bike accident scooty accident itu gari damon motor damon student tum school hela don la sinil tam la hai problem si emcm market theki din mata ni tum pen tuning lo public pen okol nili tum pan Baria rong pukalilo, nona bangke nilitum pan baria rong sini nilitum bangke cupang tang tiblo. La so dak lo min kahing non nai lo stame nang lang le towar me ma hing no ma la hai lang le pin pen dampar sampar pusame suli lo patumi dik pen lo nilitum warning kipi same alang litum bang kroy kre ekdam coba nai ne Kedam ta ningkan kace construction me sita me labang so tawar ke selam pon do. Oh selam pon lo sita me laso ceklo jon niang bang ke ekdam gura lo abi pin lo jata atowar si ekdam adin se avelo ceklo jon niang bang si atowar thang ta lasting te apen harlong ki thu si la so dak war war lo athak di plap plap lo angke inghan ke er thok bo la si ni tum bang ke kapostu ong lo la si la so kosto puta ke la si ake thi ki ding num ta buji tha pusi ni tum ke piniar ni pherang ke dum phan ta chu hang nang kok lo to an ni ki su ni tum Jin thong kedam akai ala deputy speaker mate MEC kai visit ko sita me labang so tawar si kedam ke bang. Oh Lapen cintong program do ekma duima phang program do pu CM Wangi puamasi ekdom dampar gari sob bon lir CM program do puamasi ek hoptang bong pen la tum bon lir si towar selam lo lapen CM ke dam loge ke arni sini nia pike son thot sa ko towar nang hing no CM program pulote irui nia phang pen si la tum towar selam ji apen sangtia gari anta la tum bon lir ji sita mi non public tum kisung ke alang tum chini ne che char che radaphan sita mi rap si dorkar mati ho la sinang li tum ta kadu kawir tum sita mi nang cerap du nang po la pen nang klem pidu nang po pusinil tum ke rap pen nang churi ningri dun lo Kopi jo ini sila so tawar lapan si kahing ngolong lok lo. la ke sangtia gari ga sulia po dampar ga sulia po Kana nang litum hin pena labang so sangti amu tora bang pawang long le pada mong idat pola pulo la non to war nang bonai pipeti ke nang tum ke sangtia gari ke suli long le lo lagi le nili tum ke rada tum thoi pak ko arniwang same to war long sikoi lagi le Jong si patoy ti pen labang so sangti amu tora bang si kedam ke bang dukok pulo nang litum rat hin ben pisi dengpon po sai. nili tum e boni kiko erong vet kalilo non ke ang ton si bon po Sono bang ke lahay nang serap nang kitudo nang po nang litum antame EMCM tum antame chini lo towar ko son magi kado kavita chini ho lopot la sila towar bang paminang po Especially Karbi Autonomous Council phanang litum ladagarat pen sodak pen kupilo non kachuning ri ponji labang so tawar putha ni ko anang bong comment tu pen si nang paklem nang pini pensi alang litum moholdar tumbang pini pensi selam po si ceca la si ko an si ka selam meji ma la sinil tumbang ke rada tumbang ke langpo lang alang la pini pensi selam po si alang tumbang ke ceca Angke asang sangtiwan po ekdom
am ho alang ka char chin ji ko anne la sa lang ka char chin anda pakan na hinola to me na border thari khaya border na bipo age no da mane gari ka jamane no motor ka jamane na scooty da jamane to ne accident na ke nili to bali da la lo no ko anne kisung la si ko na sina to mati da ke ba Assam Pradesh Congress Committee Maipu MP Garab Gogoi West Karbi Anglong Nangkihumri West Karbi Anglong District Congress Committee Ahin Pen Chepatur Pipongsi West Karbi Anglong Adangpi Ninia Parman Arnian Alangli Kechengsi Keroni Forest Bajaralong Sunpen Alangli Phan West Karbi Anglong District Congress Committee Amaipu Augustine Inghi Ahin Pen Kangthum Karni Arpu Dengpong Labang Sopi Keroni Kerali Siva Mandiralong Ardom Ponpen Puthot Dayamuk Mandiralong Puthot Arnam Chardom Tekang Ponpen Keroni 0 point along Street Corner Ameyalong Lamthi Jaitekang Labang Sopi Dongka Mukamalong West Karbi Anglong District Congress Committee Asaihem Kachetongda Keroni Pen Tenjing Kathar Karbi Longri Abirta বা West Karbi Anglong হোক তার মানে কি তার মানে আমার কংগ্রেস দলে ভয় করা নাই আমার কংগ্রেস কর্মীখিনি ভয় করা নাই না হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া পৰা ভয় কৰিছে না তুলিৰাম ৰংহাম ডাঙৰীয়া পৰা ভয় কৰিছে আমাৰ কংগ্ৰেছ দল আমাৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীখিনি বাঘৰ দৰে ওলাই গৈছে কংগ্ৰেছৰ পতাকা লৈ আৰু এই কংগ্ৰেছৰ বাঘক চাই আমাৰ অসমৰ ৰাইজে এটা সাহস লাভ কৰিছে আৰু সাহস লাভ কৰিছে কিছুমান বিজেপি দলৰ ভিতৰত থকা মানুহবোৰে তেওঁলোকেও কৈছে যে আমি ৰাজনীতি কৰিবলৈ আহিছো আমি ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ ৰাজনীতিত ভৰি দিছিলো হয় আমি বিজেপি দলৰ আদৰ্শ কিছু ভাল পাইছো বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া আদৰ্শ আমি ভাল পাইছো কিন্তু আজি এই বিজেপি দল যোগেদি আমি ৰাইজক সেৱা কৰিব পৰা নাই আজি এই বিজেপি দল হৈ থকা নাই এই বিজেপি দল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড ফাৰ্ম হৈ পৰিছে তেওঁলোকে সন্মুখত ৰ'ব নোৱাৰিব অসমৰ মানুহে যি ন্যায় দিবলৈ বিচাৰে অসমৰ মানুহৰ মাজত থাকিবলৈ ভয় কৰিব অসমৰ মানুহৰ পৰা বিদায় ল'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহা বছৰ গুচি যাব ডুবাই বা ছিংগাপুৰ তেওঁ হ'ব এনআৰআই West Karbi Anglong Dongka Mukamarong Supialong Phai Kunia Chikloni Phai Hiniarni Bithong Rengthama BJY Matumpen Chepatur Pipongsi Garab Gogoi West Karbi Anglong Kewang Aputha Kachesongpon Lasonsi ni Phai Hiniarni Asamalong Kachetangklong Congress leader Garab Gogoi West Karbi Anglong Wanglo Seta Alangli West Karbi Anglong Kewangki BJP party atumpen ki ning imsamse lapen Garab Gogoi go back to hang tarampongsi so dakpen kachesong padupon Lasolong Rongkhang Lems chairman Mongol B Jitu Terang Ward Commissioner BJP a party atum kedoan BJYM kedoan BJP IT selapen kaprek BJP a party kaching hon aradatum chetongdu Borthol pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta Yanglong totha Ohomor juwa hokolor karone insult korise je Ohomor semiconductor je industry hokolo goi ase e birudita je Garab Gogoi তথা কংগ্রেস পার্টি যে প্রিয়াঙ্ক খড়গে মানিকার্জুন খড়গে কিন্তু পুত্র মানে আমার অসমত চিনি কণ্ডাক্টৰৰ যোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী সকলো গৈ আছে তেওঁ মানে ইনচাল্ট কৰিছে অসমৰ যুৱাবিলাকে মানে শিক্ষিত নাই তেনেকুৱা বা এলিজিবল মানে কোৱালিটি নাই কি কোৱালিটি আছে জৰিয়তে আপোনালোকৰ নিউজৰ জৰিয়তে আমি কৈছো যে গৰিহণা দিছো যে প্ৰিয়াঙ্ক খড়গে তথা কংগ্ৰেছৰ নেতা আপোনালোকে যে অসমৰ যুৱা নেতাসকলক আপোনালোকে মানে এনেকুৱা
মানে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে গতিকে আমি আজি মানে অসম কংগ্ৰেছৰ যোনটো অসম প্ৰদেশৰ প্ৰেচিডেণ্ট বা সভাপতি তেওঁ গৌৰৱ গগৈ কাৰ্বি আংলং প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিছে গতিকে আমি যে কাৰ্বি আংলঙৰ যুৱ নেতা বা যুৱ চামসকলে আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং প্ৰৱেশ কৰাটো যে তেওঁ কাৰ্বি আংলঙৰ ডেভেলপমেণ্ট শান্তি আৰু উন্নয়ন আৰু আমাৰ একতা থকাটো তেওঁ বিৰোধ গতিকে আমি যে কাৰ্বি আংলঙত কংগ্ৰেছ আই কাম নাই গৌৰৱ গগৈ কাম নাই আমি লাগিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমাৰ বিজেপি চৰকাৰ আমাৰ ডক্টৰ তুলসীৰাম ৰঙাহাং চৰকাৰ লগতে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰ গতিকে তেওঁ আপোনালোকে আমি সকলোৱে জানো যে নিউজৰ জৰিয়তে আমি দেখা পাইছোঁ যে গৌৰৱ গগৈ এজন মানে পাকিস্তানী এজেণ্ট তেখেতৰ ঘৈণীয়েক যে বিদেশৰ পৰা যোনটো মানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই তেখেতৰ পুত্ৰ দুজনী আছে বুলি শুনিছোঁ দেখা নাই কিন্তু তেওঁলোকে মানে এই পুত্ৰবিলাকৰ ইণ্ডিয়ান চিটিজেন এতিয়ালৈকে দিয়া নাই গতিকে আৰু তেখেতৰ ঘৈণীয়েক যে পাকিস্তানৰ তথা মানে অন্য বাংলাদেশী দেশৰ পৰা মানে ফাণ্ডিং আনি NGOৰ জৰিয়তে ফাণ্ডিং আনি যে কাৰ্বি আংলং বা অসমত যে অশান্তি সৃষ্টি কৰিব বিচাৰে গতিকে এই মানুহ আমি কাম নাই কাৰ্বি Bini Abirta lansi kang tonlo kardong.